andikaje live ubwe mpondi na brother Kenneth niwe mbere social media yacureta wanje muri geri izoba nagamba social media yacureta hato ubwo mpondi we ebindi bwamba byona live ha TV nabwo nati atandika nanye je muri TV yanje live ubuterevu Facebook eriho Twitter ndi hawo mpawo Instagram ndi hawo YouTube subscribing au sharing hati rero kandi ubona hagatera ntunga sazi nico cyo kunya cy'uburyo mwahangisize birebe impa yaba nahambaga yaba naharufu yaba no maramizo hako ntunga sazo jukeyo ntunga saze kije yishire kureberera amagara ga buryo mwe nabwo cyo buza siningira uko bizenka buza kigambo ntunga saze waba urenda mu bwinji zago bikona abajugwa itamba hotel hato wempo automatically hato rabori nanye buterewe hato butinaragara mu kagwe akanakagwe kakakomoka muri Bugamba atyanyu mampato wa mujurizi brother Kenneth Bugamba aha nguna brother Kenneth ni wowe henyine hati mweno nabagwa muje mwena akanakagwe ngubugamba omushisha rugahampa na family yeye bari Bugamba aserampa muri Bugamba teri ndisha rwamba andije ko yana aha koka zo ni Rwamba district aha ngano omushisha ngwasoka mbona family yeye ngwa kayisa bana muri Bugamba hampa muri Rwamba district konga kandi gwajira bana ngo akareba yatandika kumara arafundirirwa akwangwe sero kumpa amatibine y'amatakagare maririra ngeno nashangu za Rwamba district nayo kozigwa nkaza Kabale za Kisoro nashozi ni mbwe ngeno cyane abatabini taka aho kwa Kenneth na wari kutaka nguna wafundirirwa nizo cyufurguye aha ngeno ngo mushisha afundirirwa ngo bwafundirirwa akaba ine bene nyina nkaba naho mpo nabo ngo yabagambira tkonga kurujirira nyo mwanya gwaje kwagumira kurafunda nyo nyine munywani wanje akaba yangambira ngo amataka mahangu ngo waguza nkahampa otubira twabonka tuna esete zibara kwemu wo kurugano yokasabu hweju ngo waika buhwejo leta rangu kandi ona possibility yo kugura hantu kashanga hari muna za gordi ngo ryo muguzi by'amani omukazi yagambira abana be ataza konga kurujira ate bisho yateka ko furuka twazabuhweje sero kandi gwariyo n'imitumba ngwerera je ngo abantu batekeza waraji ngene ngo nerye ntumbu kabiri buhweju hato mushija kwagamba n'umukazi we n'abana biciriza nyine ko fukose cyabazire bateka ngo furuke timwore mwo kujiresha furuka hati ngo mushija gambira bene nyina ati nyowe nandenda kujira furuka abo furuka murareba hano yatfundirirwe nyora ndenda ukaca kanje omubagano gwanje mugumpe nyonguye mwe zanje namaraguye mwe zanje nyonaza kwegera buhwejo nze kwinge tabe mpingo rutoce nteke waraji rero kandi ande sigire ncukure guru abishika ngo bito mushaka yatera plan hakora sa kusabu hwejo kumbo chukulo ka guru kamwe kahindure kikacona kandi munabagambira gatazimwe mutera ricare kanze buhwejo kumurebe esente zindaze kwihayo ndazabwara kandi batugura abantu bona batweyingurize tubamare ati yabareba diru ya mani yaza kufuruka ati bamubaganise ngumgenu tukazagwa turya abana omubagano gwana kanogo ogwawe no yabagira ati mugenu nyu obona shazire mu kugenda ndena unanayikire buhweju ngure mu bishaha za ndunde kama 10 eco n'ikigambo cya 10 ndajana n'ikigambo ndunde abantu bakuru muracetegereza cyasa kumera bakabaye kigumya nabaza kisoro konga size za kunu ekigambo ndunde cyababera kisati nyone nakwenda gurira mu ndunde ati ngure ndunde ndoge kano ande kwa mahembe gente hati barangwe sente zaboneka yatandika yaramuzebye byona bagura completely bamaraho esente bazo mukwasa mu ngaro miliyoni 9 kaza hagatireje ngo wagatesha hati yagambira bo mukati mwe mwetereze ebira basa kufurukwa nabyo turakuje nabyo kandi birasa kunanka mu bigabaga birabecika ahubwo turakugura ibindi twamara kwigakahe twamara kukabuhwejo hati ngo akaba ine munywani weye owabira mugambira gaco kigamba ati buhwejo haragura hasi kandi wabo ine sente kamiro ndicanano karagara buhwejo ngoragura omwarara oyombekeho polisi hembuzi otungirehe nkoko ochiringe ngero wono ho mukama ayayayaya mukazi yaje ati jende mwami miliyoni 9 zabazine kahe ahizi niyo baragara buhwejo
esimu omushaje ndagaratera obwe bapagise motoka yo kubavurura kurwa nkahe muri Rwampara mpaka kugumizamo mpaka direct bakahumuriza buhwejo imotoka yabatwara bajana n'egyabo ryone omushatera gasima natera wahuno wabere yaramugambireho atwonka kuno aragura hasi esimu erabamo umushako ayikayo abagambira ati mwene obo mwisha mu cyari basa nyo ndakwa ndataha nimwe mini hore turonda hanya himuragira ki himuragure ngukari omushisha bwabagira ngo akora baraza akaramanya ngo arenda kubaraza kumena keciro kimwe ninga bibiri aza byo mushisha no mukazi we yaye ngo kumanya ngo omushisha ijana family yo yona begwire bifarisi ibegwire bitanda ahero hari two turake yegwira mahega egwire nkoko egwire mwembuzi omushaya mujati kongashe kwishe ejika njoro reba ha batarabasa kostinga abantu kuba babinjini ukorera ngo burarutimbwira ako mushaka kaina kajumwe no weju kwana kuno mugongo weju ayiwe barangambira ubushati nakuru ku mugongo sisi ndagutaye umushati we yangane turakubona habonire yatererire esande ya kabiri bararya gari za miliyoni 9 bakaguzanya bayona bamarayo mushamugambira tata isi turakore obwita karyo kugura ryatuburi kandi sete zizi wazikize rwagati ngeno kugira ngo tahwerayo kimwe je customer nyaga kuvuga motoka beka tugure motoka ovuze kuvuga taxi ngana bashana bipapura ato mushaya murira mudire samwe kugira ngo zise tutazirya zikabaho atereka nyo ati nanyishangirwa ndavuga taxi nyabasaba ndame kundabakurunde tije kwedira atatu cyo akore kuri motoka atera zangutoje ubukweje umbarara ubukweje untunga atubone se ato mushaya areba ese ndazishyize rwagati ezakira ubukweje tachibasa kuhabona ukugura kandi aho yaguruze kuno yatachigaruka kehindurira we yaguruze atatubundi nayo kuri bikashara kuno y'abantu batandije kore imirimo yabo ngena atarabagirata atenda ngo tere plan ureba ko mushije guhirwa kagona family ye bari buweje natema na kari vere kari ni abanyabugamba muramanya horuce gufuruka nizonda rimanye nabo buweje akabicire oje kwararenga mu nzigi nisika tararenga nzika hine komboro nawo ati aliyo tayi cyo gukora umushamugamba ati ngene kugira ngo seto tazirya zikabaho niwe reka tugure taxi rero tani ko shorozi y'abasabaze ndoreshe kiri ati emotoka hamwe kugira ngo bwira bwa nawo gukora akagure imotoka kiriye kitarasa kuvuga hasitani bikore cyo ngira ngeno mushayine ngebizu atkonga namwe kamende bita abantu baje uko mbogere sinabona ndeberaga nijira nkebinazi ati ndikora kuna ndikureba linda kure sabuki nyoti kare ibiri byajano ya refreshing ayigo kumachire wabo podcast ndebe irante yankushobora ribize uko abantu baravuga busha complete andorso azamwana tijyanishimiza jivuze urebe kemeze bari bisegea rashi hati yandi kureba ko mujune amoni yaje ati yandike bishaka ati nkwineje muri kashenyi bugamba wari ababugamba babimanyirimanye yaje ati nyawa nkwineje ati abantu bona barakwetegereza je ngiye mujanye ugunamanya cari mpa ABS yaje ati Ivan munoje ati nkwine ati Ivan ndakwikiririza mu basi Ronnie Styles Uganda yaje ati Ivan murunje ndi kunuye muri Rwentosho batinya kuri abantu banje bona baryo kwempa barakundigana Katonye Zibiri Radio West ati ndabankwine je kandi obale kundigana Katonye Zibiri Radio West abantu mamwibina anu Freddy yaje ati tunyondera Ivan kire wa engineer I'm watching watch wa engineer Freddy ezija hatobwe mpo watandikire alcohol akwandi kuketa
hati watandika kare rero rirarenga oganyo genywe aho kama goge rigenda abantu bari kutake sirinji iborasibora temurura aha gandebo ndijo wastamire inguridi tumwebaze yayankanga naje ati ni inguridi turi nawe ahko na inguridi tu namanti ni inguridi turi nawe je aha Alex Uganda yaje ati Ivan murunji ndi kuziga kuno ya muri kazo ati I'm watching you directly aha nanse ayino mugisha yaje twonka Ivan ndakunda bas at camera bas is streaming live from Makerere babade bali Makerere bali kunketa aha chaterera nyaburawe ekintu canje cyona kiri maridade ekintu kiri kiriya ati ndenda ngorebe ubwo mana azogaruka akagwe kanje nde kureba timu yanje Ivan Mugiga historical kabaka iwe abantu bona kubayekera ha Facebook TV yanje ko bari kusama kubakiringire aha Maclius akandwanaho Maclean yaje ati Ivan watching from Mukono muko kashekuro yaje muko kashekuro alkundeba aha asengura Godwin mwine byabashija yajangwa ryo muri rubindi alikurabira Facebook TV yanje yakagwe aha Aisha Tasha yaje ati Ivan ati ndi kuziga angwa ryo muri kamocha nyakurira Bobby Wine Brad aho mpoto aba bade barabari timu yanje ni nyinji aha Kakuru William mugaye yaje ati nyowe ndi hoje live watching Facebook TV gana Katonye Civil Radio West aha ariho Perez bahereza yaje ati ndiho Perez atumuhirwe yaje ati Ivan I'm watching you Kakuru William wero narakurebira ha TV yanje babade bona bakiringire bastambi ati nena ngorere omushabi yona kuyamara kumwehindurira munywano yamuja twonga ko gerage Taranta ko ine Taranta yo kuvuga emotoka yona kubyaremire nyowe kurya mpa kunyina umurimo gwanje nanye kuri kubisa family yanje ndi driver habwenje zisente zitakahwire utaragura motoka tukaza kushoronza basabaza ntabwo kuba kurujirira sente zaza kucocerera omusharya utari ne muno natumanya Emmanuel Joseph yaje ati Ivan ndiho ayino muri Charlotte yaje ati Ivan Dubai ati ndikwerebera kurunji munonga ahebwa Dennis Mix yaje ati ndikuziga Chembogo ya kabiri ati nondi kuketa Rukundo Medadi ndemeye yaje ati ati Queen J Radio West ya historical kabaka barakwetoha aha yokandi ubu kama naza kuri kibanza aha atakapozichoweri abantu yatakurakora atamara kutima abona kugurudo we atakunguchire ko bakamutondeza akaye makamojera ngumanya ngukuri wagura ndunde ngwaguza bugamba kuno ngwaye kabuhweje ngoraza kufurura abantu nkegomboro yona kuno yahajumuza sente za muho waje oyipatingira ko chabanda muragamba ki ayo uzoko katatana nakuno ya negago akamushiro kayikunda ka umutoka kora mwana ati yamanya ariho ade nsika yabuhweju ariho kirinje na family ye barareba nabati esente tiba kizini tiba kina ho kugura bariyo barareba Radio West ya yes wishem aha nakagwe ningo mushari haho na family rero bashange bacu batangira ukuri kugira ntati abaro barasibira byenyanja bararya umushari yamuja tese akahwira gure motoka tuze kuvuga taxi mushaka guza nebe no mubagano gwa nyina nishe nebe yabereye kizo byona yabiguza ngo yaza kugura bugoje hashajushire haro Radio West haro Ross Elliot yajat Ivan I love your show aha talemwa ammonious amon yaja muri kizinga ngoma ntungamo ataifanda kwikiriza mu basi desire tumukunde the blessed yaja Ivan yo muri chamurali bugonji shema princess fortunate yaja ati muri kashekura Ivan I love you hello yes wewe bari barakwetoha aha manyari wawo mbo mushata kigendera mboga nambwe nabashitoje muri bugambe sero kumpa muteho buryo muze kwakira umuntu wanyu buhwejo wanje Ivan wanje ye
ucereza we baruryoha agwagabana wuje dikende na itera kadreveri aha wena rero size cyangwa nicyo bagira ngo wari ufutuma nicyo nashishika bitwa omushanye neka nakugira ntati yacu acirinjira muri sika mu hejuru nabana beyebona no mucyari bari wawe tibinde kantubona haro ye wabale kuba umwana wa mama wabale kunyekundira muraga amaciro bindi konka ngo kwasiri muno yo kubamara nguru bindi no mu kishungu mbarara murya rurarya uraye rwa kapira turamuta musoyo aha konka atiya konka bakabangambere ngo ebizibu byo kufuruka ngo wafuruka ari nyineka wamara kwikaye wahika nabwo ngeno nke mas uratekwa kufegwa mwana wotafere go mukazi ni woro rugendera mukonga kuza kusetolinga je mwanya go mwafurikiramo muryo jo myezi nkebiri yo kubanza ninge eshatu muratekwa kugera mu ndo mwazika byo go mwanya musa uragamba shi aha konka kirwa naye kwe bangambere ngo hariyo urisizo nanya kundasa kwa nagusa za kabaro kunkara na chika misiru ngano nchikole nchakole ababuje bari gutima kibugendera mbugo ari yone misiga yisha na nyina byona ngo akaguza kare yaje atinyoruka monyekere buweju atebgesira byo kupfa kusigaho Caleb's Uganda yaje atkabaka na kureba buterevu baguma Aaron ndi ya Facebook TV manyandi kurabale kuziga live ASG Boas yaje ati Ivan ndiho niwe atkaenda kwikiriza munonga Diaz Alias Mabalije yaje ati Ivan atinya kurira abantu banje bona babo harabu bagenda bareba iwe abantu bo harabu bona bastamire kare mirimo bemeriza bari kureba Ivan Murungi Dama kundi kurebeka kurunje umwana reba mwana abanyabuharabu ndashaka ngubundi muraja ngo ryari bayikaye Ivan Murungi ko kati wo rya Facebook page ya Radio West hato kanite je urareba ro mouse tashi reba mwana karuje manyate nyonka hindura ne dini hati wareborana nemibero yanje hindukire birebe nkabaza nabo mu Kristo naronde ubusinje bwamburi nahana twona samba Kristaye hati ndujira mu Kristaye na warebe memwere yisho chate inda koze sora ngundi hagati kagira ngo rw'Islam ako atoreba umustashi wenda bandyo ko wenda ndikiriya namwe nati nisi n'abantu batanje kunyeta mu ruji imam ngeno ati wande bukana niko musara salamu otajiro bwo bankahinduka for that matter have a blessed day bless